Hello, my friends, my brothers, my sisters, and my grandmothers, my grandfathers. Aho muherereye mwese ndabasuhuje kabisa. Abakunzi ba Disport 250. Nk'ibisanzwe ni Emmanuel kabisa. Ninjye ubazanira amakuru y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda no hanze yaho. Ubu rero noneho inkuru murabizi iri kubica bigacika, ni ikipe y'igihugu Amavubi, aho ejo bundi yerekeje mu gihugu cya Benin, igiye gukina umukino nyafurika cyane kabisa. Ubu rero abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi bose, buri wese hano afite ibyo yagiye avuga ku ikipe ye muri rusange, ku mukino wa Benin. Babanzirizwa n'uwitwa Ntwari Fiacre, yavuze ku ntego zo gukina kandi n'urwibutso afite kuri Benin kabisa. Umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi Ntwari Fiacre yagaragaje ko abakinnyi biteguye kwitwara neza bakabona itike ibajyana mu gikombe cya Afurika, ndetse bakagarurira Perezida Kagame kabisa ku kibuga nk'ibanga. Iryo ni ibanga bamubikiye kabisa. Ibi ni bimwe yavugiye mu kiganiro kirambuye yagiranye ku mbuga nkoranyambaga z'ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda Ferwafa, avuga ku ngingo zirimo ubuzima bwe mu Mavubi. Ntwari Fiacre ukina nk'umunyezamu wa mbere w'Amavubi yavuze ko gukina na Benin biba ari amateka, kuko umukino wayo ari wo watumye abona amahirwe yo kuba yakinira ikipe yo hanze y'u Rwanda. Yagize ati kuza mu ikipe y'igihugu biba ari agaciro gakomeye cyane, kuko nirwo rwego rwa nyuma mu mupira w'amaguru. Umukino wa Benin niwo wampinduriye ubuzima. Nari mu bihe byo kurangiza amasezerano muri AS Kigali, nyishyiraho umutima kabisa kandi ndayitegura cyane, ituma hanze bambona. Ubwo urumva ko uwo mukino wayihuje na Benin, wahuje Amavubi na Benin, niwo watumye Ntwari Fiacre agera aho hashimishije afite muri iyi minsi. Ntwari Fiacre rero akiva mu Rwanda akajya gukina muri Afurika y'Epfo, urwego rwe rwazamutse, ndetse no mu kipe y'igihugu akaba umukinnyi uba uhanzwe amaso ku mpamvu zatumye yitwara neza mu mikino u Rwanda ruheruka guhuriramo na Nigeria. Avuga ko kuba we na bagenzi be bari bazi ko ari umukino uza gukurikiranwa na Perezida Paul Kagame nta makosa bagombaga gukora. Ati umukino wa Nigeria ni uwa mbere nari nkiniye muri Stade Amahoro, ndetse na mbere y'uko ivugururwa nifuzaga rero kwandika amateka. Naravuze ngo uyu mukino nutandangiza urangira umukinnyi ukomeye, kuko ubusatirizi Nigeria yari ifite, uri umunyezamu ugomba kwitegura amashoti kandi akomeye cyane. Yakomeje avuga ati bari batubwiye ko Perezida Kagame aza kubera umukino. Njye nararebaga mu gice cya mbere simubone, ariko akinjira nahise mubona, kuko mba ndi mwizamu biba byoroshye kumureba. Byanyongereye imbaraga kabisa, kuko niba mwararebye neza mu gice cya kabiri niho nakuyemo imipira myinshi cyane kandi ikomeye. Uyu mukinnyi rero Ntwari Fiacre w'imyaka 25 yongeye
ko uriya mukino werekanye ko Amavubi ashoboye kandi abanyarwanda bakwiriye gukomeza kubashyigikira cyane ko intego bose bafite ari igikombe cya Afurika. Ati kuri uriya mukino twamweretse ko adushoboye kabisa kandi iyo yaje imbaraga ziba ziyongeye cyane, ukumva ko nta kosa ushobora gukora ahari. Mu gihe afite umwanya kandi ari mu gihugu, numva nta cyatuma atadushyigikira. Intego ya mbere ni igikombe cya Afurika kuko ni imyaka myinshi ishize kuva natangira gukina ntabwo ndabona Amavubi muri AFCON. Iyi mikino ibiri ya Benin niyo yadufasha nk'abakinnyi. Yakomeje avuga ati ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abakinnyi 25 iri muri Cote d'Ivoire aho izakina na Benin ku itariki 11 Ukwakira, rero ni 2024, ndetse nyuma yaho bazagaruka mu Rwanda aho bagomba gukina undi mukino wo kwishyura uzabera i Kigali kuri Stade Amahoro tariki 15. Dukomeje rero, hari umukinnyi witwa Djabiri Manishimwe, uyu nawe mwibuke mu ikipe y'igihugu, mumwibuke kabisa. Ati ntacyo ntekereza ku Mavubi. Ati umukinnyi wo hagati wa Naft Al Wasat yo mu cyiciro cya mbere muri Iraq, Manishimwe Djabiri yavuze ko ikimuraje inshinga ari akazi arimo, ndetse kugeza ubu ntacyo atekereza ku ikipe y'igihugu Amavubi. Nyuma yo kuva mu Rwanda muri Mukura kabisa, akerekeza hanze y'u Rwanda, Manishimwe Djabiri ntabwo arongera guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Urumva ko Manishimwe Djabiri urumva nta kajinya nawe agenda agerekaho afite kabisa. Gusa mbibutse ko ikipe y'Amavubi, ikipe y'u Rwanda, ikipe dukunda kabisa, ikipe dukunda yahagurutse ubu ngubu ikaba iri gukorera imyitozo hariya i Benin, muri Cote d'Ivoire, akaba ariho imikino izabera. Uyu mukino uzabera, umukino kabisa uzaba ukomeye cyane, tuzakurikira neza. Reka mbashimire rero ko twabanye, ni ya makuru agiye agezweho buri saha kabisa. We ntukajye ubura kuri D-Sport 250. Njye ni Emmanuel nk'ibisanzwe. Komeza ukoreshe kande kukazogera, ubundi ukore subscribe wowe niba utari wayikora. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, n'abafite umugoroba mugire umugoroba mwiza, abafite igitondo mugire igitondo cyiza, abafite saa sita nziza. Sawa Imana ibandindire.